Reka nongere mbasuhuze mbifurize kugira umugoroba mwiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Umugoroba mwiza wa tariki ya 12 z'ukwezi kwa 2026 ndabizi ko mudukurikiye muri benshi bari imbere mu gihugu cy'u Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari ndetse na muri hakurya y'amazi magari. Ikaze rero ni amakuru atunguranye kuri bwana KNC umuyobozi wa Radio na TV1 akaba kandi yitwa Kakoza Nkuriza Charles. Uyu nguyu rero mwarumenye mu myidagaduro y'u Rwanda, mwarumenye muri siporo y'u Rwanda, mwarumenye mu biganiro bya politiki bitambuka ku gitangazamakuru cye, ndetse uyu munsi wa none akaba ari navuga ngo numwe mu bantu bafite abagwizatunga ariko kandi banavuga rikijyana. Reka rero nze nkubwire ko ari amakuru akomeye cyane kandi atunguranye cyane, navuga ngo ni inkuru ikomeye cyane kuri bwana KNC imfura y'iwacu, ubundi niko yajyaga yita kera mu bijyanye na sinema, nabyo navuga ngo yakozeho igihe yakoraga kuri radio ya City Radio, imwe mu radio yakomeye cyane yo mu mujyi wa Kigali, ariko itaje guhirwa n'urugendo mu myaka mike yatambutse. Hanyuma rero mbere ko twinjira kuri inkuru ivuga kuri KNC imfura yacu, reka mbanze mbahe inshamake y'amakuru y'ingenzi akomeje kugenda avugwa. Reka nce muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mabwira amakuru make ahari kugira ngo twihute tujye ku nkuru yacu ivuga kuri KNC imfura y'iwacu. Hanyuma bagire ko AFC 23 yasabye Ndayishimiye gufunga umupaka wo muri Gatumba. Ruhuro rya mama 23 rwa mutetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabye leta y'u Burundi gufunga umupaka wo muri Gatumba uhuza Uburundi na Kongo Kinshasa kugira ngo rero impunzi abanyekongo zifuza gutaha zibone uko zisubira iwabo. AFC 23 yatanze ubwo busabe biciye muza bikorwa wayo Corneille Nangaa nyuma y'uko impunzi z'abanyekongo zahungiye mu Burundi zibayeho mu buzima bubi cyane. Nangaa mu butumwa yageneye President Evariste Ndayishimiye u Burundi yagize ati dushingiye ku kibazo cy'ubutabazi gikomeje gukomera cyane ku baturage bacu bahungiye ku butaka bw'u Burundi, turasaba mu cyubahiro ko umupaka wafungurwa kugira ngo ababyifuza babashe gusubira mu gihugu cyabo banyuze ku mupaka Gatumba umutekano mu cyubahiro ndetse no mwituze. Corneille Nangaa yibukije Ndayishimiye ko ku ruhande rwa mama 23 hafashwe ingamba nk'izo zo korohereza abaturage b'u Burundi gusubira mu gihugu cyabo. Ibyo yahereyeho rero asaba ko n'abaturage b'abanyekongo muri iki gihe kandi bari mu Burundi bafatwa mu buryo bungana n'ubwo nabo bafashemo abaturage b'igihugu cy'u Burundi. Burundi bucumbikiye impunzi zirenga 100,000 z'abanyekongo babungiyemo ubwo mu kwezi gushize, kandi mu ntara Kivu y'Amajyepfo haberaga imirwano yasize mama 23 yigaruriye umujyi wa Uvira. Makuru avuga ko izo mpunzi zibayeho mu buzima bubi cyane ku buryo ari nizibarirwa muri 50 zimaze gupfa kubera inzara, kubera aho kuryama ndetse n'uburwayi by'umwihariko icyorezo cya kolera. Leta y'u Burundi biciye umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya CNDD-FDD n'ishyaka riri ku butegetsi riyoboye iki gihugu Reverend Kuriyo iheruka kandi gutangaza ko nta gahunda ya vuba yari yo gufungura umupaka wo Gatumba, ndetse uyavuze ko uwo mupaka uzafungurirwa kimwe n'iyo u Burundi buhuriraho n'igihugu cy'u Rwanda uko amakuru yakomeje kugenda bivuga. Muri iki gihugu kandi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, drone za FARDC zongeye kugaba ibitero muri Minembwe. Ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kuri wa mbere tariki ya 12 Mutarama zagabye ibitero bya drone z'intambara muri Minembwe ho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Amakuru ibi bitero yemejwe n'ihuriro rya mama 23 biciye muri Lawrence Kanyuka wivugira. Kanyuka mu butumwa yanyujije kuri rubuga rwe rwa X rwa Twitter yavuze ko biriya bitero byagabwe mu mudugudu wa Mukoko ndetse no mu nkengero zawo nk'uko yabishimangiye. Yagize ati kuri wa mbere itariki ya 12 Mutarama 2026 drone za leta ya Kinshasa zagabye ibitero by'indege zitagira abapilote mu buryo bwa buhumyi kandi bw'ubugizi bwa nabi mu gace ka Minembwe by'umwihariko mu mudugudu wa Mukoko ndetse no mu nkengero zawo. Mama 23 ivuga ko biriya bitero byagabwe ku bushake kandi mu buryo budatoranya, bikaba byibasiye abantu hatuwe n'abaturage benshi, ibyatumye abagore n'abana bicwa ndetse bituma kandi abaturage benshi cyane bahunga ingo zabo. Iri huriro ntiryatangaje umubare w'abaturage biciwe muri ibyo bitero nk'uko amakuru abivuga. Icyakora ryavuze ko ryamagana ryivuye inyuma irihoterwa n'ubugizi bwa nabi rikorerwa abaturage b'abasivili bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byongera kandi gushinja ingabo za leta ya Kongo kwica ku mugaragaro kandi kenshi amasezerano yo guhagarika imirwano ku bwa mama 23 biri gukorwa n'ingabo za Kinshasa ni intambwe iteje akaga gakabije kandi bigaragaza kutubahiriza burundu amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu mu bihe by'intambara.
ibitero bya drone byagabwe muri Minembwe kuri wa mbere birakurikira ibyo ingabo za leta ya RDC zeruka kugaba mu mujyi wa Masisi zikabyiciramo abaturage babarirwa muri 20 mu gihe abarenga 40 kandi bakomerekejwe nabyo nkuko amakuru yakomeje kugenda abishimangira muri rusange. Hanyuma rero mbere ko twinjira kuri inkuru ivuga kuri KNC reka mbabwire ko hari amakuru aturuka mu gihugu cy'Uburusiya akomeye cyane. Aravuga yuko umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya yitwa Maria Zakharova yamaganye amagambo yavuzwe na Minisitiri w'Ingabo w'Ubwongereza John Healey wavuze ko ahawe amahirwe yashimuta Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya. Mu mpera z'icyumweru gishize Minisitiri Healey ubwo yari mu ruzinduko muri Ukraine yabwiye ikinyamakuru Kiev Independent ko abonye amahirwe yo gushimuta umuyobozi runaka ku isi yashimuta Perezida Vladimir Putin. John Healey yavuze ko yashyira Putin mu maboko y'ubutabera kugira ngo asobanure ibyo yise ibyaha by'intambara cyane cyane gushimuta abana b'abanya-Ukraine nubwo Uburusiya bubihakana bwivuye inyuma. Mu kiganiro yagiranye na TV Center ku wa 11 Mutarama 2026 Maria Zakharova yamaganye amagambo ya John Healey avuga ko ari ibinyoma by'Abongereza bahora batekereza nabi nk'uko yakomeje kugenda bigarukaho. Aya magambo ya John Healey aje nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi igabye igitero kidasanzwe muri Venezuela igafata President Nicolas Maduro hamwe n'umugore we ndetse bajyanwa i New York kugira ngo bakurikiranwe ku byaha by'iterabwoba rishingiye ku bucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Moscow yamagana icyo gikorwa. Tariki muri 2023 nabwo hasohotse kandi impapuro zo gufata Perezida Vladimir Putin zitanzwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC ku birego byo kwimura abana b'abanya-Ukraine mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ubwongereza n'umunyamuryango kandi urwo rukiko bivuze ko bushobora kandi kubahiriza izo mpapuro mu gihe Putin yakandagira ubutaka bwabwo. Uburusiya bwatesha agaciro izo mpapuro buvuga ko nta shingiro zifite na cyane ko butabarizwa muri ICC. Ikaze rero kuri aya makuru yacu kuri KNC. Amakuru atugeraho rero kuri uyu muyobozi wa Radio na TV1 yitwa KNC kwa rero ari amakuru akomeye cyane. Yagize ati rimwe izagurumana ni KNC abwira Minisiteri ya Siporo rero yarangaranye Kigali Pele Stadium. Perezida wa Gasogi United Kakoza Nkuriza Charles yavuze ko inzego zireberera Kigali Pele Stadium zayirangaranye ku buryo rero ngo zititonze yafatwa n'inkongi y'umuriro kubera ibibazo by'amashanyarazi. Ubwo APRFC yatsindaga Bugesera FC no kuvuga ibitego 2-1 mu mukino w'umunsi wa 14 wa shampiyona y'u Rwanda habayeho ibura ry'umuriro mu gihe cy'iminota 15. Umukino ubona gusubukurwa kibazo kandi cyongeye kubaho mu ijoro ryo ku cyumweru tariki ya 11 Mutarama 2026 ubwo Al Hilal yatsindaga Amagaju ibitego 8-0 ku munota wa 12 ndetse n'uwa 84 Moteri yavuyeho yongera kandi gusubira mu minota 15. Uyu mukino wabaye mu masaha ataramenyerewe cyane muri shampiyona y'u Rwanda witabiriwe n'abarimo abayobozi b'amakipe atandukanye mu Rwanda ndetse n'abahagarariye Sudan mu Rwanda. Mu kiganiro gitambuka kuri Radio na TV1 mu masaha mu gitondo KNC yagaragaje ko Kigali Pele Stadium yifitemo amayeri yo guca intege ikipe yo gutsindwa cyane ikabanza kandi kikuraho iminota 17 abantu kandi ati tugasohoka tukirambura ikaza gusubiraho nyuma nk'uko yakomeje kugenda abigarukaho bari KNC. Nubwo kandi yatebyaga ariko yavuze ko ari igisebo ku Rwanda kuba rwakiriye abahagarariye ibindi bihugu ku kibuga, hakaba kandi ibibazo by'umuriro w'amashanyarazi nyamara kandi stade yaravuguruwe kenshi hakirengagizwa iby'ingenzi nk'uko yagiye abivuga. Minisiteri ya Siporo kufatanya na REG Sosiyete y'u Rwanda ishinzwe ingufu ati biriya bintu byatweretse ko twagayitse cyane iriya stade ati bayongereye igiciro bayivugurura bongeramo amatara bongeramo ibyuma bitanga umwuka bigezweho n'ibindi byose bitwara umuriro. Ati bibagije ikintu gikomeye cyane kurusha ibindi aricyo kongera insinga zifite ubushobozi kandi buhagije bwo gutwara izo ngufu. Iyo ubicometseho rero bikurura umuriro zigashyuha zashyuha rero moteri ikikupa aho kugira ngo rero ibintu byose bishye. Ibintu rero ati tubivugiye hano ni mucunga nabi iriya stade izashya. KNC wifuza ko imikino yo mu gicuku yakomeza gukinwa by'umwihariko mu mpera z'icyumweru nko kwa gatanu yavuze ko kwita kuri stade rero bikwiriye gukorwa hataraba ikibazo kiremereye cyane cyatuma ishya. Ati n'ibintu byoroshye ntabwo byamara umunsi ati bari guhindura insinga ku buryo ibintu byose bigenda neza. Uzi kuba umuriro uzima
uri kumwe na ambasaderi w'ikindi gihugu ati twageragezaga rero gusobanura iby'ubugenge twize kera, ati ni ikibazo cy'inshingano, abantu bacu ntabwo rero bashaka gufata inshingano ahubwo baravuga ngo bibe uko byakabaye. Ibyo tuvuze ati ndumva ko minisiteri ya siporo n'umunyamabanga uhoraho babyumva, ati muranga kuyikora izagurumana, ati tubaye rero nk'abahanura ati izashya mubibona kandi ari uburangare. Hashize amezi agera kuri ane Kigali Pele Stadium kandi ishyizwe moteri nshya ifite imbaraga zo gucana amatara yayo, ni moteri ifite ubushobozi bwa kilowati 1000 isimbuye rero indi yari isanzweho igera kuri 400, aho rero kugira ngo rero ikibazo gikemuke cyashobora kwiyongera kuko umuriro usigaye ubura umusubirizo cyangwa se inshuro nyinshi cyane nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho muri rusange. Hanyuma reka mbabwire ko nyari makuru akomeza kugenda avugwa nuko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko Iran yasabye kujya mu biganiro nyuma yaho ayiburiye ko azayigabaho ibitero mu gihe abigaragambya bakomeza kwicwa. Ibi Trump yabitangaje kuri wa mbere ubwo yari mu ndege ye, mu gihe kandi hakomeje gutangazwa amakuru avuga ko umubare w'abicwa mu myigaragambyo muri Iran wiyongera. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, Trump yagaragaje ko Tehran yasabye ibiganiro, ati ku cyumweru abayobozi ba Iran barampamagaye bashaka ko tujya mu biganiro ndetse kuri ubu biri gutegurwa. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran yitwa Abbas Araghchi yavuze ko bitegura kandi kujya mu biganiro na Amerika. Mu kiganiro yagiranye na televiziyo y'igihugu tariki ya 12 Mutarama 2026, Minisitiri Abbas yavuze ko Iran idashaka intambara ariko yiteguye kwirwanaho igihe cyose byaba ngombwa. Yavuze ko biteguye kujya mu biganiro na Amerika ariko bagomba kandi kubahirizwa uburenganzira bwa buri gihugu ndetse bigakorwa mu bwumvikane ndetse no kubahana. Imirimbanyi zishinzwe uburenganzira bwa muntu zatangaje ko abasivili 490 naho mu nzego z'umutekano 48 bishwe n'abarenga 10,600 batawe muri yombi muri imyigaragambyo yo muri iki gihugu cya Iran ikomeje kwera mu bice bitandukanye no mu murwa mukuru wa Tehran. Amatora ateganyijwe ku munsi wo kuwa 4. Itangazo riburira abaturage b'igihugu cya Uganda, ariko reka maze mabwire ko Iran na Amerika byongeye kurebana ayingwe. Umuriro ushobora kandi kwaka isaha n'isaha. Imyigaragambyo yatangiye ku itariki 28 Ukuboza muri Iran itewe n'izamuka rikabije ry'ibiciro, nyuma igahinduka igamije kwamagana abayobozi bagendera ku matwara y'idini Islam bayoboye igihugu kuva mwaka wa 1979. Imaze guhitana abantu barenga 500. Ubutegetsi bwa Iran bwashinje Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel kuba ari byo bihugu byinshi nyuma y'izo mvururu, banahamagarira kandi abaturage bose kwitabira imyigaragambyo rusange ku wa mbere igamije kwamagana ibikorwa by'iterabwoba biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel. Trump aherutse kandi kubwira abanyamakuru ko ateganya kuganira n'abajyanama be bakuru kwa kabiri bagasuzuma amahitamo akwiriye gufatwa ku kibazo cya Iran. Ikinyamakuru The Wall Street Journal cyari cyatangaje ko ayo mahitamo ashobora kuba akubiyemo kugaba ibitero bya gisirikare, ibitero by'ikoranabuhanga, kongera ibihano kuri Iran no gutanga ubufasha bwo kuri internet batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Iran. Nubwo bimeze bityo, internet muri Iran kandi yakuweho kuva kwa 4 mu rwego rwo gucubya imyigaragambyo. Ku cyumweru Donald Trump yavuze ko azaganira na Elon Musk ku bijyanye no gusubiza internet muri Iran hifashishijwe serivisi za satellite ya Starlink. Iran irutse kandi kuvuga ko Amerika yigabaho ibitero izimurira kuri Israel, nubwo abayobozi ba Iran kandi babashije guhangana n'imyigaragambyo yabaye imbere. Iyi ya vuba yabaye mu gihe Tehran yari ikiri kwivana mu ngaruka z'intambara y'umwaka ushize ubwo benshi mu bayobozi bayo bicwaga n'ibitero bya Amerika na Israel. Izi mvururu zo muri Iran zibaye mu gihe Donald Trump kandi ari kwerekana imbaraga za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku rwego mpuzamahanga, aho yakuye ku butegetsi perezida wa Venezuela Nicolas Maduro, ubu amaso akaba ahanze ku tundi duce nka Greenland. Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian yavuze ko Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika aribo bayoboye gahunda yo guhungabanya igihugu, ko abanzi ba Iran kandi bakora ibikorwa by'iterabwoba bagatwika imisigiti, bagatera za banki n'imitungo y'abaturage nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Hanyuma babwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Hongria yitwa Peter Szijjarto akaba yavuze ko Ubwongereza n'Ubufaransa
bishobora gukururira ibihugu byo mu Burayi intambara ikomeye cyane n'Uburusiya kubera gahunda yabyo yo kohereza abasirikare muri Ukraine. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Keir Starmer ndetse na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron baherutse gusinya amasezerano y'ubufatanye no kohereza ingabo no gushyiraho ibigo bya gisirikare muri Ukraine mu gihe amasezerano y'amahoro kandi y'Uburusiya yaba agezweho. Minisitiri w'ingabo w'Ubwongereza witwa John Healey nyuma yaho mu ruzinduko yagiriye Kiev no kuva muri Ukraine yavuze ko igihugu cye kizakoresha miliyoni 770 z'amadolari y'Amerika mu gutera izo ngabo inkunga. Amerika yamaganye igikorwa cyo kohereza abasirikare bayo muri Ukraine. Hongria yakomeje kandi kwanga gushyigikira intambara hagati ya Ukraine ndetse n'Uburusiya, isaba European Union no kuvuga umuryango umwe w'Uburayi n'Ubwongereza gushyira imbaraga mu biganiro bya diplomasi. Nyuma yo kubona ko Ubwongereza n'Ubufaransa bitabikozwa, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Hongria yitwa Peter Szijjarto uko nabivuze hejuru yavuze ko bishaka gukururira Uburayi ibibazo akaga. Ati intambara iri gutuma abayobozi bo mu Burayi bashyira Hongria mu kaga gakomeye. Itangazo ryasohotse i Paris no kuvuga mu Faransa ryerekana icyemezo cy'ibihugu bibiri cyo kohereza abasirikare muri Ukraine. Mu by'ukuri ibi bisobanuye ko ibi bihugu by'Uburayi bitangije intambara. Intego yabo reka tubivuge neza ni ugushyira Uburayi bwose mu muriro. Szijjarto yavuze ko EU cyangwa se European Union ibona Minisitiri w'Intebe wa Hongria Viktor Orban nk'inzitizi ku migambi yayo kandi ko ishaka kumusimbuza umuyobozi ushyigikiye Ukraine mu matora y'abadepite ateganyijwe mu kwezi kwa kane uyu mwaka. Nidutsinda amatora tuzakomeza kutivanga mu ntambara. Nidutsindwa ubwo gahunda ya Brussels Kiev izashyirwa mu bikorwa. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya Maria Zakharova akaba yaburiye ko ingabo zose z'amahanga zajya muri Ukraine ko byafatwa nk'uburyo bwo guhungabanya umutekano wabwo nk'uko ayo makuru akomeza kugenda abishimangira. Hanyuma rero mbere gato yuko tujya mu gihugu cya Uganda mbabwira amakuru aturuka mu nzego z'umutekano z'iki gihugu cya Uganda, munyemerere mbabwire ko mu Rwanda Oman Air igiye gutangiza ingendo zigana i Kigali. Sosiyete ikora ubwikorezi bwo mu kirere ya Oman Air igiye gutangiza ingendo zidahagaze zerekeza i Kigali nk'intambwe ikomeye cyane yo guhuza icyo gihugu ndetse n'umugabane wa Afurika. Amakuru y'uru rugendo yatangajwe mu gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Vianney Nduhungirehe, Umunyamabanga wa Leta ushinzwe ibikorwa remezo Uyihanganye Jean de Dieu na Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Yusuf Murangwa n'umuyobozi mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB Rwanda Development Board Juliana Muganza bakirwaga na Minisitiri w'Ubwikorezi itumanaho n'ikoranabuhanga muri Oman yitwa Engineer Said bin Hamoud Al Mawal. Mu by'ibanze byatangajwe ni uko indege za Oman Air zigiye kandi gutangira ingendo zerekeza i Kigali zivuye mu mujyi wa Muscat. Urugendo rwa Muscat Kigali rwitezweho kandi gufasha mu kwagura imikoranire n'imigenderanire hagati y'u Rwanda na Oman ikomeje kwaguka cyane ugereranyije n'ibindi bihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba by'umwihariko mu nzego zirimo ubukerarugendo cyane cyane ubushingiye ku nama ndetse n'imurika bikorwa. Izo ngendo kandi zizatanga amahirwe asesuye ku bagenzi n'uburyo bworoshye bwo kugenderanira hagati y'ibihugu byombi mu burasirazuba bwo hagati n'ibihugu byo muri Afurika. Hari kandi koroherwa no kugera mu bice bitandukanye by'isi aho Oman Air isanzwe ifite ibyerekezo nko mu Buhinde, muri Aziya, i Burayi n'ahandi. Oman Air ni sosiyete y'indege yo muri Oman ikora ingendo z'indege ku rwego mpuzamahanga kandi ikaba ari iya leta. Ifite icyicaro gikuru kuri Muscat International Airport mu mujyi wa Muscat. Iki ni kimwe kandi mu bibuga by'indege bikomeye cyane kuko cyakira nibura abagenzi barenga miliyoni 10 ku mwaka. Ubwo muri 2025 mibare yerekanye ko Muscat International Airport yakira abagenzi basaga miliyoni 10,800 kugeza mu mpera z'ukwakira 2025. Oman Air kandi isanzwe ikora ingendo ku bihugu birenga 20 kandi ikagera mu byerekezo birenga 40 mu bice bitandukanye by'isi. Kuri ubu Oman Air ifite indege zirenga 30 zirimo Boeing 737, Boeing 787, Dreamliner ndetse n'izindi zikoreshwa mu ngendo zitandukanye. Ikaba inakomeje kandi gahunda yo kuzongera mu kunoza imitangire ya service. Minisitiri w'Ubwikorezi itumanaho n'ikoranabuhanga muri Oman bin Hamoud Al Mawal yavuze ko gutangiza ingendo i Kigali biri muri gahunda ya guverinoma ya Oman yo kwihuza ku bihugu bitandukanye kandi korana mpuzamahanga mu korohereza ubucuruzi, ishoramari n'ubufatanye mu by'ubukungu.
akomeje agaragaza ko ubwikorezi bwo mu kirere bugira uruhare rukomeye mu guteza imbere imikoranire n'umubano w'ibihugu kandi ko icyerekezo gishya cyatangijwe kizafasha mu gushimangira umubano hagati y'u Rwanda na Oman. Yanagaragaje ko bizatuma kandi Oman ifatwa nk'intangarugero mu bijyanye n'ingendo zo mu kirere mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, cyane ko isanzwe ifite n'indege zageraga muri Tanzania. Ambasaderi Uyanga Jean de Dieu yasobanuye ko u Rwanda kandi rufite icyerekezo cyo koroshya ingendo mu gufasha iterambere n'imikoranire myiza n'ibindi bihugu ndetse no gutuma Kigali iba igicumbi cy'ingendo mpuzamahanga, ubukungu n'imibereho myiza. Yavuze ko ingendo za Oman Air hagati y'umujyi wa Muscat na Kigali zizateza imbere imikoranire y'impande zombi mu nzego zitandukanye. Umuyobozi mukuru wa Oman Air witwa Confiatus yavuze ko iyo sosiyete ikomeje kandi kwagura ibikorwa byayo yihuza ibyerekezo bitandukanye hirya no hino ku isi, aho ibona ko hakenewe serivisi z'ingendo n'ahari icyerekezo kandi gihamye cy'iterambere. Ku gutanga izi ngendo zidahagarara kandi zerekeza i Kigali, yavuze ko bigamije gufasha ibihugu byombi guteza imbere imikoranire by'umwihariko mu bukerarugendo. Yavuze kandi ko bizafasha guhuza ibihugu byo muri Afurika n'ibindi bice by'isi binyuze mu bwikorezi bwo mu kirere. Ku ruhande rw'umuyobozi w'ikigo gishinzwe ibibuga by'indege muri Oman, Ahmed Said Al Amri, yavuze ko gutangiza izo ngendo bizagira uruhare rukomeye cyane by'umwihariko mu gukoresha ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Muscat, cyanagira uruhare rukomeye cyane mu isoko mpuzamahanga. Muri gahunda ya Oman Air yo kwagura ibyerekezo indege zayo kandi ziganamo, ibiherutse gutangazwa n'ibyo mu mijyi nka Amsterdam na Copenhagen mu Burayi, Baghdad na Taif ndetse na Far East mu burasirazuba bwo hagati, ndetse biteganyijwe ko izatangiza n'ingendo zerekeza muri Singapore ndetse no muri Nyakanga 2026. Biteganyijwe ko Oman Air izatangiza ingendo zayo i Kigali muri Kamena 2026 mu Rwanda na Oman, kandi bisanganywe imikoranire n'umubano mwiza mu myaka irenga 28 ishize n'ubufatanye mu nzego zirimo ubucuruzi, nk'uko amakuru akomeza kubishimangira. Ikaze muri amakuru yacu mu gihugu cya Uganda. Amakuru aturuka mu gihugu cya Uganda mu gihe kandi hateganyijwe amatora ku itariki ya 15, ndumva ari ku munsi wo kuwa kane. Amakuru aravuga yuko amatora ati yahumuye, umutekano wakajijwe i Kampala, ni ukuvuga mu murwa mukuru w'igihugu cya Uganda. Umuyobozi w'agateganyo w'ingabo za Uganda UPDF Colonel Chris Magezi, umuvugizi w'agateganyo w'ingabo za Uganda, yemeje ko umutekano watangiye kandi gukazwa mu murwa mukuru Kampala, ariko amara abaturage impungenge ko badakwiye kubigiraho ikibazo kongera kugaragara kw'ingabo za UPDF kandi ku mihanda bibaye mu gihe Uganda yitegura amatora y'umukuru w'igihugu n'abadepite ateganyijwe mu wa kane tariki ya 15 Mutarama 2026. Mbere yayo UPDF kandi yakajije umutekano muri uyu mujyi nk'uburyo bwo gukomeza kubungabunga ituze rya rubanda. Colonel Chris Magezi yemeje ko gucunga umutekano byongerewe, agira ati patrouille yazatangiye mu murwa mukuru, ariko nta mpamvu yo kugira impungenge. Umutungo wa leta n'uwabikorera uzakomeza kandi kurindwa uko bishoboka kose. Yavuze ko n'ibyaha ati bishobora kuba muri ibi bihe bizitabwaho hisunzwe icyo amategeko ya Uganda ateganya. Yavuze ko ku bufatanye na polisi izi ngabo zashyizwe ahantu hatandukanye mu rwego rwo kubungabunga ituze n'umutekano w'abaturage no kugira ngo umutekano ube wizewe mu bihe by'amatora nk'uko yagiye abivuga. Yongeye kandi gushimangira ko inzego z'umutekano zifite intego yo kubahiriza amategeko mu gihe kandi zikumira ibikorwa by'urugomo, iby'iterabwoba n'ibindi byakorwa n'abanyapolitike cyangwa se badashyigikiye ibindi byaha. Ati ntidufata ibikorwa by'urugomo byakorwa n'abanyapolitike bamwe n'abadashyigikiye ibintu byoroheje. Ati iminsi yo kuwa 15 na 16 Mutarama 2026 muri Uganda izaba ari ikiruhuko rusange kugira ngo n'abaturage bose babone amahirwe yo kwitabira amatora. Komisiyo y'amatora muri Uganda yagaragaje ko imyiteguro igeze kure ndetse irimo kohereza ibikoresho byifashishwa mu matora mu gihugu hose mbere y'umunsi w'itora, nk'uko amakuru akomeza kuyabivuga. Tukiri kandi kuri aya matora mu gihugu cya Uganda, mbabwire ko intumwa ziturutse mu muryango wa Afurika yunze ubumwe African Union, isoko rusange ry'ibihugu byo mu burasirazuba n'amajyepfo ya Afurika COMESA n'umuryango uharanira iterambere IGAD yageze muri Uganda kugenzura amatora ya perezida n'abadepite ateganyijwe ku wa 15 Mutarama 2026. Itangazo ryashyizwe hanze kuri wa 11 Mutarama 2026 rivuga ko izi ntumwa zagiye muri Uganda ku butumire bw'iki gihugu na komisiyo y'amatora. Ni intumwa ziyobowe na Goodluck Jonathan wahoze ari perezida wa Nigeria, Ambasaderi Shemseddine Ahmed Lobo